Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena nevvir kulubena bil iman ve istakimna fil islam. Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi ve la tamutunne illa ve entum muslimun. Bütün dünyaların, bütün alemlerini yoktan barık şu Allah subhanahu wa ta'ala rahmet bulsun. İki dünyaya rahmet bulacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл түләбен шыққан салават шәрифләребез ирешсен. Һәм бу изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләребезгә Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә әйтә: "Җәмәгать, инналлаһ юхиббул мутаваккилин." Дөреслектә Аллаһ Тәала тәвәккәл кылучы кешеләрне яратып тора ди. Һәм әгәр дә бүгенге тормышка карасак, җәмәгать, күп кешеләр төрле авырлыклар белән очрашалар. Kimningdir işleri kilip çıkmay, kimningdir planları kilip çıkmay, neticelerge erişe almay. Şundan soň indi bir ruhning arganlygyn size başlay, teşinlikке birile, hem cemaat şul türlü bela kazalardan, ölümden, avluklardan korkup yaşay kişi. Bunun bir zor sebebi cemaat şul tevekkelsizlik. Kişi tevekkelle özünün turmuşun Allah Teala tapşırıp alıp barmay. İndi tevekkellese de dürüst işlemey. Anı cemaat iki yol bilen, iki şar bilen tevekkellik bula. Birinci sebep kılı. Lakin sebep kılabız ne için? Allah Teala koşkan için. Mana onun turunda unutmaska kerak. Hem bizge Allah Teala mümkinçilik bire sebep kılırga. Biz sebep kılmayız netice için. Mana kişi sebep bir kıla da, işli de, tırışlığın sala, akşasın sarıf ite, hem neticesi kilip çıkmay. Şundan sonra kişi bir şıla başlıyor. Neşik indi bulay kilip çıktı deyip. Lakin gaybı nese de buldu? Bütün ümmetini şu sebepke saldı. Mene şunu işlesem, tigini işlesem, mene mında akşa tülesem, benim kilip çığa, benim fikir boyunca deyip. Kilip çıkmağaç, aptırap kala. Yeki anda bir tanışım var, bir anda tuğanım var, şu tuğanga kişiye şaltıratam da, netice kilip çığa. Şaltırattı, sileşti, tigi yattan kişi vəqdə etdi, qaygırma, bütünsi kilip çığa, onları kilip çıkmay. Kişi tanap durur, nişik indi bulay. Lakin gaybı nəsə də buldu bu kişinin, ol sebep kıldı da bütün ümitin şu sebepke saldı. Biz sebep kılabız cemaat, lakin bir ümitimiz de, bir şundi tigi niyetimiz de sebep bilen beyli bulurga tiyiş değil. Sebep kılabız Allah Teala kuşkan için. Allah Teala sebep kılıp bizge yaşarga kuştu. Hem sebep kılışı mümkünçilikler birişi de Allah Teala'ya rahmetler aytıp durabız. Şunu iste tutup. İkinci nese cemaat sebep kılgandan soň şu sebepnin neticesin Allah Teala'ya tapşırabız. Bütünse Allah Teala'dan, neticesi Allah Teala'dan. Kilip çıksa kilip çığa, kilip çıkmasa kilip çıkmay deyip, kişi şunu bilen tigi kungüline bir tınışlık urnaştıra. Mina şu nese jitmey cemaat. Bizning iki yok. Yeki indi biz bir sebep kılıp sebepke bir kişilik ışanabız. İkinci yağı da var, kişi ette bütünüsü Allah Teala'dan, sebep kılmasan da bula, Allah Teala bütünü seni çişeşek, netice bulaşak. İşlemesem de, varmasam da, iden çıkmasam da, barbar Allah Teala rızık niye bire. Eğer dandik kişi eyte başlasan, yok ol deriz değil, işlerge kirek, akşa tabırga kirek, gayleni aşatırga kirek, bu senin vazifan, vacibin deyip eytip koysan, ol eyte yok, siz deriz ışanmışsınız. Ol kirek mi? İde oturup dursan da Allah Teala yazgan indi rızıkın, kilip jite ol deyip. Həminə bu cəməət şul dürüst qaramav. Bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay məşdiqə kirgeç,
Kimdir indi anda мәчеткә килеп диясен шулай бәйләмичә калдырган. Һәм шул мәчеткә кергән кешеләр сорыйлар, бу кешеләр нишләп бәйләмәдең дияңне? Һәм бу кеше әйтә, мин Аллаһка тапшырдым. Аллаһка тапшырдым. Сакласа саклый, сакламаса сакламый, качса качып китә. Аллаһтан бөтен нәрсә дип. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуны ишеткәч нәрсә диде? Башта дияңне бәйлә, аннары Аллаһка тапшыр. Башта сәбәбен кыл, аннары Аллаһка тапшыр. Һәм менә ул тапшыру дигән әйбер җәмәгать менә шул тормышыбызда дөрес булырга тиеш. Шул бөтен пәйгамбәрләр безгә анда мисал күрсәттеләр. Шул ук Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям кашан аны Мәккәдә үтерергә теләделәр мушриклар, ул нишләде? Качып китте. Җәбәлүс-Саур тау кушына кирип качты Абу Бакр белән икәү. Артыннан мушриклар чыктылар. Аларны эзләделәр. Аннары шул тауга менеп, инде булар шул тау кушында утырып торалар, буларның аякларын күреп торалар, мушрикларның аякларын. Шунда Абу Бакр кылычын чыгарды. Хәзер иелсәләр, безне күрәләр. Һәм инде сугышып үләбез инде шунда. Алар бит күбәү, без икәү генә. Һәм Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Эй Абу Бакр, куркма, без икәү, өченче безне белән Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә безне саклар, Аллаһ Тәгаләгә тапшыр, Аллаһ Тәгалә тәвәккәллек кыл. Шуннан соң инде мушриклар басып тордылар да, анда пәрәвез булган, бер күгәрчен утырып торган, шуны күреп, карап әйткәннәр, анда бер кем юк, төшеп киттеләр таудан. Күрмичә. Шуңа күрә менә тәвәккәллек кылгач, Аллаһ Тәгалә саклый. Аллаһ Тәгалә нәтиҗәсен бирә. Ләкин җәмәгать менә безгә шул нәрсәне өйрәнергә кирәк. Онытмаска кирәк. Әйе, без аны беләбез. Менә булай тыныч вакытта утырганда, вәгазьдә утырганда, дәрестә утырганда, без аны беләбез тәвәккәллек турында. Сөйләшеп торабыз, ишетеп торабыз. Ләкин бер авырлык килеп чыкса, бер критический ситуация килеп чыкса, без онытабыз аны турында. Чөнки ул безнең башыбызда, миебездә бар. Әле йөрәгебезгә төшеп җитмәде. Әле күңел белән без аны сизеп бетерә алмыйбыз. Менә Абу Бакр кебек. Шул ишракта хәзер үтерәләр безне, кылычны чыгарды, әзерләнде сугышырга. Пәйгамбер әйтте, тынычлан, безнең Аллаһ Тәгалә бар, бөтенсе яхшы була. Һәм шу дөрестән дә шулай килеп чыкты. Аллаһ Тәгалә саклап калдырды. Шул ук анда, мәсәлән, Нух алейхиссалам, ул да кавымын чакырды ислам диненә. 950 ел чакырды. Аннары инде шанмадылар. Аллаһ Тәгалә кушты нәрсә кыйма төзергә. Чүл уртасында. Шунда төзегәндә булар килеп йөриләр. Син нәрсә җүләрмәллә? Монда песок уртасында, чүл уртасында нишләргә телисең? Ләкин Аллаһ Тәгалә кушты, сәбәп кыл. Булай да саклап кала ала иде Нух пәйгамбәрне. Ләкин әйтте, сәбәп кыл, аннары нәтиҗәсен күрерсең. Ышанган кешеләр тотылдылар, ышанмаган кешеләр, малайы да, анда бүтән кешеләр дә бөтенсе батып үлделәр. Лут алейхиссалам, кашан Аллаһ Тәгалә әйтте, чык бу авылдан, яши торган урыннан, монда газап төшәчәк. Алай да мөмкин булырга, Аллаһ Тәгалә әйтер иде, утырып тор, өйдән чыкмыйча гына. Хәзер монда ташлар төшә дә, бөтен иләр ишеләр синең иңгенә сәлам кала, сәламәтлек кала, тизик кала. Юк, Аллаһ Тәгалә әйтте, чык, чыгып кит, гаиләңне җыеп. Һәм шул бер уйламыйча Лут пәйгамбәр җыелып, гаиләсе белән чыгып китте. Һәм шуңа күрә җәмәгать, менә бу тәвәккәллек дигән әйбер инде тормышыбызда булып торырга тиеш. Менә Коръәннәр укып, Аллаһ Тәгалә безгә юкка гына ул хәбәрләрне җибәрмәде. Менә шулай тәвәккәлләсәгез, сезнең менә шундый нәтиҗә килеп чыгачак дип. Дөрес тәвәккәлләсәгез, дөрес теге шул сәбәп белән бергә нәтиҗәне Аллаһка тапшырсагыз. Ул вакытта җәмәгать безнең инде күңелебезгә дә бер тынычлык урнаша, безнең инде шул нәтиҗәләрдә килеп чыгачак Алла бирсә, һәм инде нәтиҗә килеп чыкмасак да, кеше инде белеп тора, бу Аллаһ Тәгаләдән. Димәк, бу миңа нәрсә кирәкмәде.
Min tiladim ul aybirni buldururga. Tırıştım, lakin neticesin bilmeyim ul narsaning. Belki ul menga hayırsiz, belki Allah Teala bütün bir noşarlıktan, bir zor beleden saklap kaldı şu neticeye iliştirmişe. Şunu bilen kişi Allah Teala bütün narsa deyip, indi özüne bir dürüst şu neticeye yasay. Dürüst şu aybirlerini kabul ite. Şunu bilen ko'ngilda tinchlik topa cemaat. Biz şulay sebeplerge toyanıp Allah Teala topshirmisha, mana shunday bir qayg'ularga tusha boshlaymiz. Ko'nglimizga bir og'irlik hislari kira boshlaydi. Nishlab bo'laymikan turmush bora og'irlik bilan, nishlab mikan butun o'ylagan natijalar kelib chiqmaymikan deb, kishi shu aybirga endi optiray boshlaydi. Ham endi jamoat Allah Teala bizga nasib etsin tavakkallik yashab, endi shu tavakkallikning natijalarini ko'rib, endi shu tavakkallikning natijalari qiyomat kunida da bizga foyda keltirib, endi shu jannat ko'rlarga bir sabablar bo'lib tursin. Barakallahu lana va lakum fil Qur'anil azim, nafa'na va iyyakum bil ayati va zikril hakim, innahu huval jawadul karim va sami'ud du'a. Jamoat endi bilib turamiz, ko'rib turamiz. Şu Turkiya yoqlarında, Suriya yoqlarında bo'lgan hallarni bek gumanda eshildi. Musulmonlar davlati ham endi buna yordamlarni yeyib turalar, masjidlar anda şu turli yoqlardan endi kim internetni bilan yaxshi yeyib beralar şu yordamlarni. Kimning anday mumkinchiligi yo'q. Endi shulay yo'q. Bu tanishroqlarda kibik menga kiritib bersangiz şu sadaqalarni narsalarni endi men onları şu Qozon yoqlarini Alloh bersa topshirarman da. Hem indi şu ilişler sizin ul işgada kirib ketir Allah bersa, bu indi bir sınav Müslüman kişiler için, hem indi bizden en birinci dua kılıp turu onlar için, şu vafat bulgan kişiler için, onları isen bulgan kişiler için, onların tihaları jingler bulsun deyip, hem indi buna şu sadaka meselesini, şu yerden meselesini kirtsek de, indi şu savaplarga erişiriz Allah bersa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد